This is Matabeleland Broadcasting Corporation. Inspired, inspire. Usibangilizwe Nkomo, upresident weZAPU ubephelele eMathengwa village Plumtree Ward 19 lapho wabebenza khona umkhankaso wokhetho lika 2023 member of parliament yakuleyo ndawo ekhampenela ukuba ngu-MP Artwell Ndlovu. Hayi ikhulumile na insizwa lapha ngesinye isimanga mani hey hayi bekumnandi bekusindwe ngobethole abantu bazwakalisa izimvo zabo izikhalazo zabo hayi kodwa ke kuyathembisa ukuthi iZAPU nganti izokwenza izimanga lapha ubunengi bethu sivote lonyaka 2023 iZAPU ingene bazali kungangena uMP kungene ukhansili sengenile umangameli selandela abantu abakhe lifanele ihambe likwazi lokho akundlingana kodwa ngibuhlungu ngobaba esasidlayelwana kade sisiyamvula ubaba uNduku efela lenhlabathi le ngibonga kakhulu mina ngihleli khona phe esigabeni sakwaMathengwa ngihamba lo Artwell sikhamba sikampena unyawo lomu lubuhlungu ngiyagida abazali kodwa ngiyehluleka ngibambe ngenyawo imakumbi ngenyawo ngiyehla laphane lokuzeni enopemani sayehla kuseni ngo5 kodwa safika ngama9 lapha sasikhampena khona sabathola abadala balamakhanda amhlophe basifune nopemano ukuthi siyachumayela leli vangeli ngaphathi wenhliziyo yakho nxa ukhona sebhuku ube kwazi ukuthi imihlangano yonke uyayingena ingabe ngwamasela uyawungena wabathakathi uyawungena ngoba kumele ube kwazi ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kodwa nxa ngoweZAPU sithaba kakhulu nxa usabhuku weZAPU siyathaba kakhulu bantu bakwethu ngithanda ke lokuhlonipha abatsha laba abasihlangabezeleyo laphana lababuye lapha lamuhla ngihloniphe abakhokheli bonke beZAPU abalapha ngihloniphe lamazipra wonke alapha labakhokheli bamazipra labo bonke abantu abalwela inkululeko besikhulula kuleli lizwe ngithi ngiyabonga ukubuya kwenu libanenge okumangalisayo khonapha libanenge kakhulu nxa kuyiwadi amawadi amabili kumbe iwadi eyi1 libanenge kakhulu ake lizitshayela izandla ngithemba selikwazi selizwile ukuthi ama-elections aseseduze okunganani sokusele 18 days ukuthi siyekhethweni sokumele kubotshwe ijambo kudonswe iziketi kudonswe amabhruku siyengena embusweni ngithemba selikuzwile ukuthi khona kasenelisanga ukufaka umuntu ozamela isikhundla sikamongameli phezulu le ngizalichasisela ukuthi kungani iminyaka yonke ledlulileyo kuze kufike u2018 imali yokuregister ukuba ngumongameli ibisiba yi$1,000 United States dollars liyangizwa kuhle 1,000 United States dollars isuke 1,000 United States dollars yaya ku20,000 United States dollars noma ukuthi into zakhuphuka le imihlolo le noma ukuthi into zakhuphuka le imihlolo hlolo i20,000 amajongosi angu100 nxa sithengisa amajongosi yabona amajongosi enkomo ngithi awenkomo khona wembuzi 100 nxa kuyizalukazi zenkomo ezingane ziqinile ezinonileyo yi60
ukuthi size sibe layo leyo mali. Imali leyo 20,000 sokungani ukuthi akuthengwa ubukhosi beZimbabwe. Sokungani ukuthi akuthengwa ukuthi ukhokhele imuli yeZimbabwe. Bantwana benhlabathi ayisikho besikulwela lokho. Ayisikho esakulwelayo, asikho kwafela abantu lokho. Ukuthi kuthengiswe ubukhokheli besizwe seZimbabwe ayisikho. Lokho thina njengezaphu njengezipra asikufuni, asikaze silufuna udlame, asikaze silugqugquzela udlame. Lalamhla ke asilufuni. Okwenza abanye bake bebuza ukuthi kodwa la lwimpi okwenza ukuthi kuze kuyiwe empini inkani abamhlophe. Njalo sasingalwi labamhlophe ukuthi ngabamhlophe, sasisilwa le system yabo eyokudivide abantu ibarula. Udlame lwalungu lwamakhiwo abamhlophe. Thina saresponda ngokuthi sizivikele sibasuse embusweni. Baphuma ke embusweni. Kodwa ke lamhla izaphu lokuyisithi no to violence. Akulandaba ukuthi ngenganani violence le asiyifuni. Ingabe political violence, ingabe home based violence, ingabe violence mhlobani asiyifuni njengezaphu. Sifuna ukuthula. Ngiyazingenela mina ngidonke yathubula yabona ngabe ngiyindoda awami umbhobho ngabe ngithanga umbhobho khipha inhlavu ezintathu one time manje ngaba ngumfazi ngiyachisela abadala bezapho mina ngiyachisela ngento eyenzakalayo sihleli labo bayizano bayasihlupha bakhona khona abantu bethu bayachiswa. Mina ngangikwazi ukuthi iZimbabwe injenganza ngikhombe eZimbabwe. Ijaha leli ngaba ngilikhombanga. Ngoba kunabathengisa abantu bethu bayachiswa. Bayachiswa abazali. Silabo khona sibabhekile. Khathesi bayenzela imigodi. Imigodi la bayenzelwe bayapenka kodwa sithumela ivangeli kibo. Bathi bayaphenduka embusweni wezapho. Sebejikile sebelahla izapho. Sebebuya la kuzana. Ngifisa ukuthi bonke bonaba abanjalo ngabe bafelwa ngabantwana eGoli bachiswe siqeda singayi kwebakhalisa bazali ilizwe lifile ilizwe lihlekelela kuona ke akhuluma nguMantombi Buthelezi nangekho kahambe Azikenzakala kodwa kuyafuqa kuphela kuyahanjwa baba i-fast track la kumbe i-fast track yamaplaza isiwile futhi i-fast track umbuso lo nge-fast track uyahamba kuphela ngithi sizabona khona sizake sibone ukuthi kanti vele kuyiwa ngaphi
kunje so ngiyangaphi ekuvoteni ke lapha Zimbokodo nje ngithembe lina yini libaneki angisho ukuthi ngiyaleyisa boba kodwa sikhulume iqiniso omama abanengi sithembe khona ukuthi nxa kuyiwe votini sithembe ngapi libadoso baba ukuthi ubambe lapha ekuseni khonale dosi baba dosi lapha ngizokuphunyuke khona lapha yaphunyuka dosi lapha la ekuvoteni ke lapha bantu bakwethu kulamaphepha amathathu njengoba nasitsho uChalimani wethu kule phepha lika president kule phepha lika councilor kule phepha lika MP abantu bezesa izolo kade besixwayisa ukuthi amabhokisi lapha eliyafaka khona lawo maphepha alemibala ehlukeneyo kule bhokisi eliyiblue elika president kule bhokisi bathi liyi-peach color engaphosibeni ngani yakupink engani desi ya yokuthiwa yi-peach kule grey i-peach nga-MP i-grey eka-council ibhokisi nje amabhokisi nxa usuyafaka iphepha lelana ngisho libambe kuhle khonapho asifuni mistake ku-president ke lizavota ukuthi inhliziyo yakho khulu kodwa nanku engikucelayo ngicela uxa wakho ungamfakeli amasela uxa wakho ungamfakeli ababulali uxa wakho ungamfakeli abantu abahlala bepromise amanga ilizwe leli lifile lingabisela amasela embusweni futhi sesilingcwabi ilizwe leli sabe singasela lizwe ngalesi lifile lisela ukungcwatshwa kuphela singavota singananzelelanga leli lizwe salingcwaba mhlawumbe ehlele nga ezabelweni kubobani ebantwini okwanini kwenwani izawu yawoza i-youth front master plan comrade lami ngiyabezama ukudinga indlela eyokuthi khona ma ngihlangana lo brother wami sisiba babili sibuzana ngokunyundana lapho esiyabe sihleli khona bengicela kakhulu impendulo enzanika khona ucomrade esiyabe sihleli phansi la engicocela kucocayo ngoba masihlala sisemthuzini bakhuluma ngokuthi izaphu ayisekho endaweni eyikuyo yibe sesithi mambuza lami ngoba sabe sibuzana kumbe sembuza ngibe sengishela ukuthi manje lwana umuntu uzamphendula ngithini ngoba ngiyabe ngikwazi ukuthi silaphana sibhalwe uqa ebantwini abayi-2 abantu abayi-2 siyabe sikhuluma ngo-MP la ngo-council ngoba siyahamba sikhomisana khona la masungibuza yikho bengifuna ukuthi kathesi abakhulu bethu besithiye silelungelo silelikhulu kakhulu ukuthi la nxa fika lwana ubhrulo sikhulumisana yibe le mpendulo ezamnika yona eqinileyo ngoba asifanani ama-comrades sikhona la ukhona omunye umuntu olomlomo omnandi othi efika ejumayela ku-comrade i-comrade kwesinye isikhathi lizwisisa intshumayelo yalwana umuntu ngendlela yokungazi ukuthi kade singabahamba besithi council lo MP abalasikhundla siyangaphi solongo ipresident yenu iphumile ingasangenanga yibe sasiswela ukuthi kathi manje siyabaphendula sithi laba bantu besicela kakhulu ukuthi abakhulu bethu lesigcwalisele kakhulu ukuthi kukhulu okungakanani masivotele uCouncil lo MP kuthi ukuthi le ku-president babefike njani ngale bakhulu okungakanani ukuze lathi sibe nempendulo yabanye abantu ababe zama ukuthi siyanyundana phela lapha naye bemlindile bembiza ngokuthi upresident uze wanyathela ngaphansi kwalesi hlahla
ahleli ngaphansi kwaso. Baba banikeze umusa, banikeze amandla kukho konke abakhala ngakho baba. Kuso sonke isicelo abasifunayo makwenzekeke Thixo njengokucela kwabo. Uyaziwa Thixo wena wehlulwa lutho. Nampa abantu bakho bacela impendulo enhle evela kuwe mnini mandla. Babusiseke Thixo ube sohamba nabahambayo ngendlela befinyelele kuyofika emzini yabo bonke beseyinyama ehlangane nomphefumulo. Silapha ke mnini, silapha ke uNkulunkulu wami, nami qobo ngilapha Thixo nginesibongo esikhulu ukuba wena nguwe kuphela ongagcwalisa lawa mandla kulaba bantu bonke abahleli khonapha manje abakhalayo bekhalela ukuba ngabe wena ubayenzela ukuba benzele umusa bawine baphumelele kukho konke abakufisayo ngegama lendodana yakho enguKristu Jesu. Hamba nabo ke baba ngomusa nangothando ufefe nodumo lokudlelana amangcwele ngelizwi lasezulwini kuze kuvame umusa wasezulwini ngezwi lenkosi yami kuze kube phakade ngelizwi. Amen. Amen. Ngiyezwa ubuhlungu ngabantu bakithi abavotela izano bevotela izano owami ubaba ubegugile engakwanisi lutho. Nxa ngikhuluma nje siba losizi ubaba ubegugile engakwanisi lutho watshona egejiswa lapha phansi kwesihlahla ngezandla kuthiwa akakebhe abambe impande isihlahla size siwe. Wayehluleka watshaywa uthethe uyavika watshaywa waqamuka isandla. Amadoda amabili uSiphiwe wayebotshiwe izandla. uSiphiwe ukhonapho wathi uyatshaywa laye bahla batshaya babulalela khonapho. Uthe kusuka lapho babulala omunye undoda othiwa nguSibandla uSibhankula babulala. Yikho lapho abasuka khona le bebulala amadoda angu-4. Bazafika sebelandela igwamagwama betshaya yonke nala abantu baze bethi iqhawe elikhulu lezwe ubuhlungu ukuthi ngingatshaywa ngenye indoda ngingazange nke ngizame. Yikho uMbizo uPito Ndlovu wazilwela laye wabulala umthakathi. Yikho bakithi kubuhlungu okungakanani nxa ungumuntu uyalandela umuntu owabulala uyihlo, owabulala ugogo wakho, owabulala umnawakho, abanye abantu bedatshula izisu ukuthi ofuna kubonakala idissident. Uyabusizwe ekhanda kusithini? Ekhanda lakho uyabusizwani? Kanti kathesi nxa sikhona lami nginje mina ngisuke ngenyawo ePlumtree ngenxa yokuthi kuthiwe sibambe izaphu ngezandla. Sahamba ngenyawo ngayangena eBulawayo ngaya kubaba uNkomo ngafika ngathi wayesasazi ubaba uNkomo wathi into leyana ngiyibonile ngendlela ukuthi kade lisenza lokhu lalokhu. Yikho sasincanjo lebizo kade singitshintshile mina lami ibizo ngathi nguMadlenja ngendlela ukuthi ngakhe liyengena lelani ibizo lihambe libizwa kuthiwa ngubani ngoba baliphethe ezandleni. Ngaphuma ebusuku ngizothathwa ngomama abayi-20 bethi kathesi ibizo lakho mhlalo kwakuthiwa fakunyawo emanzini ebiliswa ufika ulufake batshabaneni. Mhlakwafu uAlbert Matwaza watshaya wayeyimember engu-chairman wezaphu ekudistrict yePlumtree. Yikho mina mangale ke umuntu othi namhla elandela lowana wafayo uyisithutha wena uhlakaniphile olandelana lezaphu. Aluba kuthiwa lezano leyo izano naleyo ukuthi uyabe umuntu mhlobo bani. Ngiyabonga.
ngiyadinwa ngibuhlungu ukuthi wena umntana wakho nxa ebuya khangele phezulu edoswa njengenja wena uthi phambili ngani umntana wakho ebuya ethisiwe. Ngiyabonga bazali, ngibonga lonke lo baba wethu, ngiyakubonga mphathi wami, ngibonga labaphathi bonke abaphambi kwethu ukuthi namhlanje ubaba isigaba sakwaMathengwa ngibuhlungu ungangimisi mana ngiqede. Isigaba sakwaMathengwa lesi singcolile sithi sona Nkomo kakho wafa ngathi wathi ihlumela lakhe wangisibangilizwe. Votani livotela ubhekisisa livotile uArtwell. Sibone ukuthi asilithathi yini. Amandla engaphi ezabelweni sithwe ebantwini thina kasichothozi njengabo abathi uNkomo umfazi wakhe kalamabele ukumunyisa abantwana nampa ngiyahlala phansi. Badla bathini izwe lakhiwa ngobani? Bathi izwe lakhiwa ngabanikazi bawo. Ngumnangagwa otsho njalo. Umnangagwa ngapha ithathi 33 billion eyisemachayineni ethi yakhana ilizwe. Ethi yakhana amakliniki lina. Ngama 50 rand eliwachayayo. Yena uthatha igolide liyamvotela futhi. Ona bona vulane bazohamba ngathesi omagomane bayagijima ngathesi liyabavotela futhi. Oma wabayi bayajika liyabavotela futhi. Ngiyalazi but bakithi yisikhathi sona sanamuhla ngitheka ngichithe isikhathi ngoba umongameli ula ukuthi azositshela ukuthi lingalaleli amanga loba ngithi isikhathi kuthiwa umkhuhlane wokukhohlwa lowana ungafiki kini ngoba u23 mayifika lizabe likhohliwe ukuthi ingcebethu yami ngiyibeke ngapha ngithi uthi uqeda ufaka uqhawuthi ayya ayithi sicela umkhuhlane wokukhohlwa ungafiki kini mhla ka-23 ayithi sicela abantu ama-polling agents laba bazokhangela amabhokisi ezifike kundawo eyokugcina ngithi sicela ukhona ucomrade usakhe laphana sicela abazimiseleyo asilamali ukuthi sibancedise kodwa abazimiseleyo ukuthi leli lizwe sizalibusa kancane ngododolo siyalibusa besinikeza amabizo abo laphana ukhansila wethu bengaliropa ngeke ngadlulisa amaphetshana okuthiwa ngaye Zimbabwe Human Rights Commissioner. Amaphepha lawo acacile ukuthi ilungelo lakho yiliphi. Engakushuthi isithombe ongafuni yala. Engakubhali ID yakho yala. Bazoma embuyini 300 meters yabavumela. Mawuphume emavotini benjani bekubhale. Akutsho lutho lokho. Lingethuselwa lonyaka. Lonyaka kulonyaka akuthuselwana. Information abayibisayo thina sithi hayi isikhathi sezapho usuku lwezapho ngumnyaka wezapho angithi sithi amandla ngaphi ubobani nini ngiyabonga ngiyazi bekufanele ngikhulume ngoPeter Ndlovu ngathi hayi kayisengangami ma umongameli khona kayingangami leyo ngoba uPeter Ndlovu wayelunga lezapho angithi umongameli uzasitshela ngayo ngiyabonga. Umgodi lona ubungasebenzi la namhla usebenzi unothi utengena wagebha komajija kawusebenzi umgodi namuhla isikhathi samanga isisi sibuyile iqamba amanga futhi liyathatheka sizolikhumbuza ukuthi lingakhohlwa
Siyakwazi ukuthi sibathi singu-2 singu-3 kasikho ngu-2 singu-3 sibaningi. Ngithe ngiqala la 2023 2013 besingu-2. Unachigqingi lo nalande namhla nalande bagcwele abantu kasibalutshwana sibaningi. Sibaningi siyancedisana. Sithi lo nyaka votelani izapho. Votela izapho ubona uthi votela ubhekisisa. Ngiyazi kabekanga kodwa bathi umuntu owamazwa amalutshwana uyingozi. Angithi nguye okhulumayo. Thina maybe sikhuluma kakhulu uzocabanga ukuthi hayi akulalutho. Angithi simthembeni ubhekisisa. Sithi masifike eboxini sifake uqaka ubhekisisa. Sifake uqaka Artwell Ndlovu. Angithi asikwenzeni khonokho. Ngiyakwazi abesivako bakhona. Sivako ngilikhangele. Sokuyisona sani isikhathi osokuflathela uArthi. Ngilikhangele. Sivako sathola 6 last ngo-2018. Sasibaqoqile abantu. Babaleka. Oma wabayise befikile. Bafika lo mumbu. Ophuthi sebefikile. Bathi chana ama-2 liyenza irally. Ophuthi sebefikile bathi hayi siyalakhela ibridge elisuka kuMayithengwa lisiya ngaphi? La namhla silindile. Uthi kogwama ngiyayakha ini? La namhla silindile. Uthi mayefika koGambu ebiza uChiwenga umangaliso umntaka Richard Ndlovu bathi befika lapha bevula ikliniki eyakhwe ngabantu benu. Bethenga inkomo. uChiwenga wakhuluma ngesishona. Umangaliso wakhuluma ngesikhiwa emakhalangeni. Siyakha ikliniki kodupute kathesi. Bayabuya lizabahlabela inkomo. Bethi ku-JB Ncube owayengu-CEO wePlumtree siyakunikeza imendelo ukuthi uyakhe amakliniki. Yizanu leyo. Wona amakliniki yakho yini? Ithi bathi bakhuluma isikhalanga omdala wancoma. Wathi hawo makalanga wayekhona. Uyene khuluma ungaphi namuhla? Sikhuluma ngoNduna liyamazi. Ungene kuzanu, wangena ku-MTC, wadla imali yesikolo, useqala ukukhampela uba ngikhansela futhi. Liyamekela. Lizamekela uNduna ukhona kathesi. Uhambe ethi libambenelani lezaphu. Uthethe iskipa sezaphu, wathatha iskipa seCC. Angithi bathi uSibangilizwe akekho. Balitshela bathi uSibangilizwe akekho. Balitshela bethi hayibo akusela lutho kuthiwa isitimela esingalamatolokisi. Silaye uSibangilizwe namhla kwaMathengwa. Silaye uSibangilizwe namhla kwaMathengwa esiza la ezolitshela ezolinqusa. Likutsho ngani ukuthi siyisitimela esingalamatolokisi? Esingelakhanda. Likutsho ngani? Nangu. Kuthe bugwaqa kwaqhamuka iyezi laphana. Laqhamuka lapha. Kutshoni? Uzalibusa eyedwa. Ngilitshela ngiqinisile ngithi angikwazi mongameli impendulo yalokho kwenzakalayo. Kangiyazi. Kodwa ngilethemba. Ngilethemba ukuthi umongameli uyalibusa leli. Ngilethemba ukuthi noma engekho ku-ballot box hlala uzikhohlise. Uhlala enye 5 years uyalibusa uMntaka Nkomo. Uzalibusa uMntaka Nkomo. Ukukhumbula ubaba Peter Dube Ndlovu. Ubaba uPeter Ndlovu lamanye amaqhawe labantu abafele lapha befela ilizwe leli. Ngiphinde
ngithi nxa sithatha lowo mzuzwana okucabanga laba bantu ngizalazisa ukuthi sesithiwe ngomama ababili koBulawayo. Omunye wakhona ngumama uManyathi ongumkababa uJini Ntuta. uJini Ntuta ngelinye lamaqhawe elabulawa kabuhlungu njengobaba uPeter wafela khonapha esivela khona laphana. Abantu abadala babulewe njengezinja, babulewe bezingelwa. Yikho-ke lamakhosikazi aselandela basele phakathi kwebuhlungu obukhulu kakhulu, njengoba sonke sisele phakathi kwebuhlungu babantu bakithi ababulawayo. Asikhothamisela amakhanda sibakhumbule bonke laba bantu. Siyabonga. Siyawunxusa umoya wabo bonke laba bantu ababulewe kabuhlungu. Imindini nkololo wamabheka una chinungulela cha ndinacho cha tisingawisise kuchigaba chedu takahangana takajani. Chinungulela cha ndinacho tomwe nguhaeti si tachiwina tukaka tikaya kutikati takangana chini papa wachiwina sani tikanotsamba kwatakamila kuti tinowina tiri tose tizive kuti noma ndiye wawina kana unkalanga kana botoko aya vanhu ngava vavale nguva takala tingatonga ndingaleve kwazi mawa chaninolewa tavakaziva kuti katekateka wawina chini kuvakalanga vantu vakiti atate namakosa kiti langu zvakati aitole nemakosa kiti anoziva tibudza kalanga chakanyikwetu chanote svika tikahwa kuti unonevani zapu uzama ngaphakathi kwenhliziyo yakho. Nxa ukhona sebhuku ube kwazi ukuthi imihlangano yonke uyayingena. Ingabe ngwamasela uyawungena, wabathakathi uyawungena. Ngoba kumele ube kwazi ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho. Kodwa nxa ungowezaphu sithaba kakhulu. Nxa usabhuku wezaphu siyathaba kakhulu. Bantu bakwethu. Ngithanda ke lokuhlonipha abatsha laba abasihlangabezeleyo laphana lababuye lapha lamuhla. Ngihloniphe abakhokheli bonke bezapha abalapha. Ngihloniphe lamazipra wonke alapha, labakhokheli bamazipra. Labo bonke abantu abalwela inkululeko besikhulula kuleli lizwe. Ngithi ngiyabonga ukubuya kwenu. Libanenge okumangalisayo khonapha. Libanenge kakhulu. Nxa kuyiwadi, amawadi amabili kumbe iwadi eyi-1. Libanenge kakhulu. Ake lizitshayele izandla. Ngithemba selikwazi selizwile ukuthi ama-election aseseduze okunganani. Sokusele 18 days ukuthi siyekhethweni. Sokumele kubotshwe ijambo, kudonswe iziketi, kudonswe amabhruku, siyengena embusweni. Ngithemba selikuzwile ukuthi khona kasenelisanga ukufaka umuntu ozamela isikhundla sikamongameli phezulu le. Ngizalichasisela ukuthi kungani. Iminyaka yonke ledlulileyo kuze kufike u-2018 imali yokuregister ukuba ngumongameli ibisiba yi-1,000 United States dollars. Liyangizwa kuhle? 1,000 United States dollars. Isuke 1,000 United States dollars yaya ku-20,000 United States dollars. Noma ukuthi into zakhuphuka le imihlolo le. Noma ukuthi into zakhuphuka le imihlolo hlolo. I-20,000 amajongosi angu-100. Nxa sithengisa amajongosi, yabona amajongosi enkomo. Ngithi awenkomo akhona wembuzi. 100. Nxa kuyizalukazi zenkomo ezingane ziqinile ezinonileyo yi-60.
ukuthi size sibe layo leyo mali. Imali leyo 20,000 sokungani uthiwa kuthengwa ubukhosi beZimbabwe. Sokungani uthiwa kuthengwa ukuthi ukhokhele imuli yeZimbabwe. Bantwana benhlabathi ayisikho besikulwela lokho. Ayisikho esakulwelayo, asikho kwafela abantu lokho. Ukuthi kuthengiswe ubukhokheli besizwe seZimbabwe ayisikho. Umbuso uqala lapha abantu bamwe. Umbuso uqala ngani la? Ikubambe liqinise khonokho. Ngizwile uChalmane esithi abantu bakosivago like lamlahlisa. Artwell uNdlovu. Abantu bakosivago. uJoshua Nkomo usebenze kakhulu lo WP Sivako. Umpoti uWilliam. Usebenze kakhulu esebenzela isizwe lesi. Uncedise kakhulu ukuthi isizwe lesikhululeke. Ngicela lilahle uvalo lelo olufakwa ngaboma wabaye. Ngicela lilahle uvalo olufakwa izanu. Ke sivoteleni izapho. Sinike izapho ithuba lokubusa ilizwe leli. Ke sibona ukuthi kathi asingeke silivuse na ilizwe leli. Nesikhatshane sifitshana. Babe lethi bona kulama camera alikhangeleyo nxa livota. Akulanto enjalo. Izolo lokhu la kuthangithanga. Bese labantu bezekhe. Lo mbuzo lokhu kuhamba ubuzwa abantu emihlanganweni. Ukuthi kambe kukhona leyo nto ukuthi nxa usivota laphana kule camera elukhangele ukuthi uvotela abantu. Ake sivulele ingqondo. Izalo siyasifula ingqondo ungavela ungene ebhokisini laphana usuwedwa. Uqango wakho lapho ufuna ufaka khona ukhululeke. Akula umuntu okukhangeleyo. Ngitsho lona ipolisi eliphakathi kwampana kali kukhangela. Uwedwa ebhokisini. Faka uqa. Uqa wakho umfaka ngaphi? Ebhokisini kule bhokisi. Selake lavota lapha inengi lenu. Phakathi sanje sibanga abavoti. Liyakwazi. Kulomthetho wakhona. Make sure la ulandela. Ebhokisini uqa uhlala phakathi kwebhokisi lana. Angavuzi, angaphumi ngapha emaceleni. Angitsho. Likhangele inkunzi emnyama. Ungakhangeli ephepheni ukudinga ubuso buka. Nankuyana nathi liyakubona lapha lukhamba njani. Sondela ngapha mavuso. Sondela abanye inqaba kaze bebona. Angitsho kumi kanje. Yabili ibizo lo muntu lapha inkunzi emnyama lo mfanekiso wakhe. Umfanekiso ungangakhanyi kuhle umfanekiso. Kodwa inkunzi emnyama iyabikhanya. Wena uqa umfake ebhokisini leli. Angaphumeli uqa phandle. Agcwale nje kuhle ebhokisini lela. Kuhle nje. Azidlala uqa nguwe lwana. Nki izapho isingene lembusweni. Nazo ke Kandi lobhensisa. Yibo abakhokheli elibakhethileyo. Yizo izithunywa zenu. Abantu laba kumele abafana bathi kuhlala ibhopho. Libakhethe libahlala ibhopho. Engadlule eceleni uMP ngoba selimthengela imota leyana. Elevire elikhulu emuva. Kumele abuye ebantwini. Ngithemba kasokuba ukhiphela abantu umbhopho. Njengalwana MP okhiphela abantu umbhopho ekhahlelo mama wabele. Ngale. Alikaze limuhle. Lo MP orafu kahle. Sele 10 years ngo-MP ngabona usekhudumala kakhulu. So kumele ahambe. Usematopo mangwe ngale. So bathe bayamkhipha. Liyabavotela abantu lapha, msangizadla ngizwe. Apho ke, avotela ntaba. Apho. Avotela. Yabafaka embusweni. Wothani zi. Ngiyambingelela mazaphu amahle. Ngilobuhlungu obukhulu emoyeni ngeqembu lezaphu elalwelwa inkululeko. Kodwa namhlanje siyahlupheka. Abantu bethu bayachiswa. Izano ihamba ingena ebantwini ithi singavoteli izaphu. Ngoba izaphu ayilamali iyadubeka. Labantu besibachumayeza ngelizwi lezaphu. Sebebhorelwe imgodi, sebejikile sebebuyele kuzaphu futhi.
So lokuyana kuyangivisa ubuhlungu lokuthi kulomunye oyizipra onjele engihamba nchumayela uthi yena izano isivoti se-50,000 amabhokisi azayo ngabe kuyayenzeka izapho icomplain amabhokisi lana athintithwe uma kuzavotwa ivulwe ethintithwe ngoba sebevotile 50,000 kuyafakwa phakathi kwamabhokisi. So ngibuhlungu kakhulu mazapho amahle ngiyazonda ngiswele ukuthi ngingayenzani. Ngiyabonga okuningi hayi ngeke ngikuqedise ngoba kuningi kakhulu kungivisa ubuhlungu ngokuthi kuthuma umqabuko kala mali siyenzani siyahlukunyezwa abantu bethu babula abantu bethu bayatsha izano ibhokili yasingenela. Ngiyabonga. Limbona nginje angisaboni ngokuchaywa kwami ngo-83 sathaywa mpela abaningi bafa kuka-13 koGwamagwama. Mina mshiwa abanye ngabachiya koNdolwani ngithwalele Plumtree yiko lapho engafika ngasinda khona. Lingibona nginje angisaboni yiko ke usizo lwami engingalithola ngiluphi njengoba mina ngingaphansi kwezapho. Ngiyabonga kakhulu. Uye kulwa into yokuqala omele uyilwele ngamandla ukuthi ebuye esigabeni, amandla ebuye kuMathi South Province, amandla okuzenzela khangelela umnotho wethu, amandla okulungisa ipolitics yethu, amandla okulungisa isociety yethu. Isociety abantu bakithi badivide ngabomu. Umsebenzi wezapho ukudivide abantu, umsebenzi wezanu ukudivide abantu, umsebenzi wezanu ukwethusela abantu. Kumele laba abantu bekuqede lokho, kumele belibambanise ukwenza ukuthi isebenzeni kuhle. Kumele ama-communities, izigaba, ama-villages sibambane sizonke. Kumele sibambane lalabo kade bengasiyo bezapha uyabusa ubabusa labe selibabusa. Lingabanini lingabaxothela ikatshana bebuye ekhaya bezosebenzela izigaba zawo. Yikho sithi amandla ngaphi ezabelweni. Sifuna wonke umuntu ngokubambana, sifuna wonke umuntu ngokusebenza ndawonye. Yikho ukuthi sisinqobe ubuyanga, yikho ukuthi sisinqobe ukwesaba. Imimoya yabo ivuke isiphathise kulobu bunzima. Imimoya yabo iyazulazula indawo yonke le, kungabe kusecholotsho, kungabe kukithi le emaphaneni. Imimoya yabo ayikahlaliswa phansi. Bayadubekile abantu bakithi ngoba babulewe kabuhlungu. Kodwa ke isimanga ukuthi sesithunyelwa izinduna zethu ukuthi zizosixolisa. Izinduna zibulewe ezinye zakhona. Izinduna zifelwe ngabantu. Angazi ukuthi zizasixolisa kanjani. Lazo zisekukhaleni. Lazo zisebuhlungwini. Angazi labantu bakoMathengwa ukuthi liyakuvuma yini khonokho. Liyakuvuma na? Ukuthi izinduna zethu zibuye zizosixolisa. Abantu bafe ebizweni lezapho. Abantu bafe ebizweni lezipra. Abantu bafe ebizweni likaNkomo. Sifuna labo ababulala abantu babuye kuzohlalwa phansi lezapho kudingwe ukuthiwa ijustice ngesikhiwo. Ukuze lintu iziphele kufunakala ijustice. Ngakho nini Jesi macomrade amahle akazaphu bakithi thina siziphofu ngiyakhala sibile ukuthi khona ukuthi lingincede mhla wevoti ngoba mina njalo ukuvotela inkunzi. Unkomo lwana ngukhulu wami, wayengikhulu wami, umngane kakhulu wami umpoti usiza abantu WP William Sibako. So ngiyacela angisabone emehlweni madoda. So mhla ibhokisi ayino ukuthi khona ebhokisini yangena uweda ngithi. So they anginukubona kahle ngoba kwabe sokumnyama ngithi. Is whether is a problem. Umbuzo wami yona lo macomrade. Hayi umbuzo omuhle.
Election ka 2028 iqala nini? 24 August iminyaka uphi? So likhangele ukuthi usazabuya umfana kaMafuyana. Likhangele ukuthi usazabuya umfana kaMafukufuku ezothi asihambeni asisukumeni. Siyakha inhlanganiso ikhule. Okuqhakathekileyo ukukhula wenhlanganiso. Ikhule isabalale izigaba zonke ilizwe lonke size siyethatha umbuso waphezulu ubumongameli. Iyathi ingoma lapha ukuthi welilanga sizathatha umbuso. Okugcina ngiyaphinda njalo amagama ami lonyaka kulonyaka. Izaphu isiseduze lombuso. Izaphu ayisekhatshana lombuso. Zimbabwe. Amanda. Aye ngaphi? Ubabani? Nini? Yini lezulazulayo? Ukungangeni kwami phezulu ukuthi ngiyancintisa akuthi ukuthi angisengumkhokheli wezaphu. Ngilokho ngingupresident wezaphu. Ngokukhethwa kwenu ngithembe lina, ngithemba amandla enu ukuthi nela ngifaka ukuba ngupresident. Ngisese ngupresident wezaphu sengiqeda ngiyaqeda iminyaka wesithungo October lo obuyayo. Bese kusala iminyaka emithathu. Ngithemba ngalenzela kuhle zafaka eminye u5 phezulu. Yebo. Ngilizwa. Ngithemba zafaka eminye 5. Yebo. Ake champululu bomama. Ngithembisa ukuthi angizukusuka akelithi ayivoxoxo bobaba hawu. Ngalithembisa ukuthi ngizekini ningifakile ngizahamba lani. Size sefike embusweni. Angithinti ngoba siyembusweni. Umbuso uqala la. Umbuso weZimbabwe uyeza ezaphini anytime. Into eyenzakala khathesi ngama-election lawa iyamangalisa. Ayikaze yenzakali i43 years yonke akukaze kwenzakala. Kuyaqatshwana kukhanjiswana emakhoti, ufuqwa ngenkani, kusese lamacala alengayo emoyeni akapheli kodwa sokusele 18 days. Kunezinto okumele ngabe sizenzakele azikenzakala. Khulumeni kakhulu ukuthi sifuna labo ababulala abantu bebuye. Abanye abasembusweni siyakwazi. Bayabusa lamhla ukuthi izandla zigcwele igazi. Yikho lelizwe lingahambi. uNkulunkulu lamadlozi elizwe leli abafuni umbuso wegazi. Yikho lo mbuso lamhla ongaphakami. Yikho ke laba abantu abafeka kabuhlungu kangaka asingaba disappoint. Asingabadanisi. Bese siphamwe ukuvuma nje yonke into echiwo ngababulali. Ukuthi sizoxolisa izinduna zethu. Kuthi sizobhadalwa siyimalini kanti. Siyimalini kulomunye umanileyo umntanabo wababulali. Obefuna ukungena labo la ubu-president. Uthe uzasinika $1 billion yena ngaba ngumongameli. Kambe inhlamba bani naleyo? Kambe abantu bengapolitika ngobuhlungu bethu obungaka? Kulungile. Kambe abantu bengapolitika ngobubi obungaka ukufa ungaka? Uthi uyasinika $1 billion kuyini konoko? Kahambe kachana le $1 billion yakhe. Yikho ke hayi siyahlonipha ke bonke abalalayo lapha bebulawa kabuhlungu. Njoba ngitsho ngiyacela ngiyanxusa imimoya yabo ukuthi sincedise kulobunzima. Sichaphe ngoba siyachapha lonyaka usukusela lonyaka siyachapha. Noma kanjani siyachapha. Ngingakayi
Amandla amandla ayangaphi zikabani nini Zimbabwe. Amanda. Sisiya khonale ayiche Ngizofika ngiphume. Oh, ngizofika ngiphume. Oh, ngizofika ngiphume. Oh, ngizofika ngiphume. Oh, ngizofika Madlozi Dube enengiyabonga abaphathi amakhompurethi lomphathi wethu ngiyabonga namhla enduba kwami usele elele kahle njalo lalapha alele khona ngithemba la iwonile amakhompurethi ukuthi azomyakhela ngiyabonga siyabonga